Pozdrav i dobrodošli, ajmo pričati o fondaciji. Ja sam u ovoj seriji već nešto bio komentirao, kratki video sam napravio, međutim to je bilo temeljem prvog dojma, znači prvih par epizoda. I u više navrata sam pokušavao to se vratiti, pogledati iz početka i konačno sam uspio. Kroz ovo ljeto ja sam uspio pogledati sve 3 sezone fondacije koje su do sada izašle na Apple TV Plusu. Kako sam to napravio? Stremio. Pogledajte, napravio sam video o tome. Ovako, dakle, Apple TV koji nije dostupan na Balkanu pa se moramo snalaziti. Apple ima hrpu odličnih serija. Ovo nije jedna od njih. Ako ste uželili se SF-a, radije pogledajte nešto kao što je Silo nego ovo. Sad ću malo to pojasniti. Ja sam u biti razmjerno veliki fan Isaaca Asimova. Pročitao sam dosta njegovih priča, dosta njegovih romana. Fondaciju sam pročitao 2 put, u dva onako dobi života. Robot Saga isto tako. Tako da, otprilike sam upoznat i imao sam određena očekivanja kada sam ulazio u ovu seriju. Prvi put kad sam išao u ovu seriju, očekivao sam vjernu adaptaciju knjige. To ne da nisam dobio, nego se to, knjiga, serija, ide, opa! Tako nekako je otprilike išlo. I to me šokiralo i zato je moj prvi dojam bio loš. Međutim, onda sam, kako je hype i dalje bio prisutan vezan za tu seriju, odlučio malo otvorena srca ući u tu seriju, praviti se da nisam ništa čitao i ići pogledati seriju da je vidim takvu kakva ona je, bez nekih očekivanja jednog čitača. I dalje ovo nije dobro. Ovako, serija je prekrasna. Ovo je vjerojatno najljepša serija koju sam u životu vidio. Ne govorim tu samo o kvaliteti CGI-a koji je na vrhunskoj kvaliteti, znači topić popić, nego o dizajnu setova, o vrlo jasnom tom, kako se kaže, pripovjedanju kroz setove i rekvizite i kostime i frizure. To je nešto prekrasno. Znači, apsolutno sve nagrade koje su ti timovi pobrali su zaslužene. Jer je baš jasan onako vizualni pečat, odnosno vizualni, ne znam kako bi to nazvao, vizualno autorstvo. Znači, to što vi vidite pred kamerom, odnosno što kamera vidi, je fantastično izgleda. Znači, kažem, u životu nisam tako nešto lijepo vidio. I u tom smislu su pogodili 1000%. Evo. Glumački, ovako, ovo je Vogue serija. Ovdje smo zamijenili sve ključne likove sa crnim ženama i to me peklo malo. Međutim, sad mi je otprilike jasno zašto si radio određene kreativne odluke u smislu adaptacije, jer obzirom da se ovdje radnja dešava kroz više tisuća godina u suštini, morao si naći nekakvu mehaniku da ti zadržiš u biti glavne glumce prisutne cijelo to vrijeme, cijeli taj period. Jel? I to se u dobroj mjeri lijepo isfuralo. Malo kvantna fizika, malo kloniranje i tu smo. Ovako, prvo imamo, ja bih rekao, stalno te dvije fronte. Imamo fronta, odnosno priču koja se dešava na Trantoru, koji je u biti glavni planet cijelog tog carstva, jel? I imamo priču koja se dešava našim junacima fondacije. Sad, ukratko da objasnim premisu koju vam se objasnio u prvih 20 minuta serije, tako da nije neki spoiler. Dakle, radi se o jednom matematičaru, Harryu Seldonu, koji dođe pod povećalo vlasti jer je izmislio novu znanost, odnosno matematički model kojim može predvidjeti i kojim je predvidio propast carstva. I on je to izložio nadležnima i u svojim izračunima je predvidio da ukoliko se napravi takozvana fondacija, odnosno foundation, zadužbina, da će se period kaosa i barbarizma sa, 30.000 godina smanjiti na samo 1000 godina i da ćemo se onda vratiti u civilizaciju. I u biti mi kroz ove 3 sezone praktički gledamo to propadanje. Odnosno taj put prema propadanju, jer carstvo se tu još drži. Carstvo je ovdje Lee Pace i ja ne znam da li se mogao naći bolji glumac za ovu ulogu. Ja Lee Pace-a obožavam. Znači, još kao Thranduil, uz sve ono prenemaganje. On tako ima to jedno kraljevstvo, dostojanstveno držanje, tu jednu bahatost, aroganciju, ne znam kako bi to nazvao, ali opet izgleda vrlo uzvišeno i jako dobro igra. Ovdje u biti on igra, 4-5 likova u biti različitih koji su u biti međusobno klonovi. I
jako mi je bila fora ideja ta da se u biti carstvo na taj način održava, u biti kloniranjem careva, znači koji su u biti maltene robovi tog sistema. Oni imaju sve ugode svijeta moguće, ali su i dalje roboti svog sistema, ne mogu odlučivati za sebe na taj način. To mi je bilo jako fora i to je isto jako veliki odmah od knjiga koji baš nigdje se ne spominje, ali mi se jako svidjela ta premisa i taj dio, kažem, generalno to što se dešava na Trantoru, ta priča je po meni puno kvalitetnije odrađena od onoga što se dešava mimo Trantora. A imam dojam da što su sezone išle dalje, ta priča van Trantora sve gora i gora sa što više rupa i više rupa. Recimo, u ovoj 3. sezoni, obzirom da su uveli lika kojeg su uveli, knjige su imale određeni twist pred kraj. To je ta knjiga. Ovdje su ga napravili onako iz neba u rebra. Evo, to je to, sad je to twist, haha. Znači, nisi mi dao nikakve mrvice, nego samo nešto, neko naslučuje nešto, ali ja kao gledatelj, meni je sve bilo vrlo jasno kako je. I sad si ti samo okrenuo to na glavačke. Ko da je dijete pisalo, evo, stvarno, pratio sam seriju, nije mi se činilo da se, ispravite me ako griješim, stvarno, ali twist na kraju je bio katastrofalno loš. A čak se ta sezona i držala koliko toliko ok u tom periodu. Malo mi je do tada bila čak i malo bolja nego druge. Dešavanja na Trantoru su mi bila fantastična svaki put. Tako da, u suštini, ovdje smo dobili jednu solidnu SF seriju koja naravno ima svoj književni predložak koji je nedoseziv. Jer jednostavno, pogotovo kada gledate način na koji Asimov piše svoje dijaloge i kako opisuje likove, to je užasno suhoparno, robotski, ukočeno. On nije dobar književnik, on ima fantastične ideje, ali kao književnik, kako njegove riječi teku i to, katastrofa. Evo, ali opet kažem, ja sam htio vidjeti tu priču i ovo je jedna adaptacija toga. Ja se nadam da ćemo mi u jednom momentu dobiti možda nekakav drugi pokušaj fondacije, pa možda to bude bolje. To bi bilo jako fora. Ali i ovako mislim da smo ipak dobili dosta toga, dobroga. Jedino kažem, taj cast, to sam htio reći, Lee Pace je tu vrh. Harry Seldon isto dosta dobro. To glumi sin od Dumbledora, jel, sad se ne mogu, Harris, ovo što smo ga gledali u Černobilu isto, ako se ne varam. On je isto bio jako dobar, iako je tu puno više dramatičan nego što je u knjigama, što opet ima smisla, jer, kažem, Asimov je napisao logičnog matematičara koji praktički nema emocije, koji ne pokazuje emocije nikad. Ovdje ipak imamo malo dramatiziranja i to je u redu. Međutim, ostala ekipa koja njemu pomaže, to su isključivo crne žene. I ja mislim jedna bijela, nisam siguran. Fantastično mi je da se to gleda i niko ne komentira da ne postoji, osim tog cara, koji je u suštini negativac, jedan normalan bijeli muški lik. Nema, mi to ne zaslužujemo. Ili ako ima, neće dugo da živi. Fantastično mi je. A imam dojam da gender swapanje je bilo gdje god je bila prilika da je neki značajni lik, napravi to, cap. Ne znam zašto je to, da li je to tada bila moda, pa se sada to moralo nastaviti da budu konzistentni, ne znam, ali zaista evidentno je i smiješno je. Pogotovo što je jedna uloga tu baš krivo odabrana. Ova asistentica od Seldona, ona mi je ok. Ona mi je stvarno ok, iako ne bi trebala biti žena, ali je u redu. Ali onda imamo drugu ulogu koja je katastrofa. Znači, ona bi trebala biti nekakva junakinja u prvoj sezoni. Ona je antipatična do bola. Ja bi trebao navijati na nju. Pogini ženo, spotakni se, pogini, dosta bilo. Evo, tako mi je bilo. Tako da u biti nisam ja rasista, nego oni kastaju loše. To je to u suštini. Ali da sam zamišljao bijelce tu, bijele muškarce u pravilu, jer kažem, to je takav pisac bio, to je takvo vrijeme bilo, to sam zamišljao. Evo. Ne znam, napišite mi vi u komentare kakvi su vaši dojmovi bili ako ste se hvatali te serije. Kvalitetnog SF-a danas baš i nema. Praktički od ovih Marsovaca, ne mogu se sad sjetiti imena serije, ne mogu vjerovati. Znači, po knjigama je, dobra je, ne mogu se sad sjetiti. Rudari na Marsu, pa se onda imamo 3 frakcije, pa se ne mogu se sjetiti serije. Fantastično. Evo. Ali ima i onaj južnoafrički sleng, često koriste i nisam pogledao zadnju sezonu. Napišite mi u komentare. Evo, to mi je bio zadnji dobar SF koji sam gledao. Ovo je bila adaptacija i nisam zadovoljan. I nadam se, pogledajte Silo. Silo vrijedi vašeg vremena. Ako vam se želi SF, Rebecca Ferguson, evo žena, glavni lik,
ali je bijela do duše, a jebi ga, ne možemo biti svi savršeni. Pogledajte to. To je dobro pisanje, dobra serija, vrlo onako distopijski napravljeno, fora. Meni po guštu bilo, veselim se sljedećim sezonama. Eto, ako sam nešto propustio, napišite mi u komentarima. Ako se ne slažete, napišite mi u komentarima. Ako mislite da sam rasist, napišite mi u komentarima. Za podršku, znate, memberi ovo dobijaju malo ranije i patronci dobijaju malo ranije, i to ćemo tako raditi za buduće. Pa razmislite o membershipu i Patreonima. I inače, like, share, subscribe i sve te lijepe stvari. Pa se mi vidimo u sljedećem videu. Hvala lepa, laku noć!